Hop! Hello uncle, hello auntie! Pakitak kada kayo ha! Dito yung pakpakawang nga garden ko dito yun eh! Ada letos! Ada pechay! Nay! Adaw! Nay! Ada dito yun eh! Ngam di imas na! Dito yun lang mismo! Alikot ti kumpanyami! Dito yun eh, dari daw! Kano lukatam! Lukatam dito yung ridaw! Nay! Dita! Dito yung pagbabakatak ti kartong piman! Dito oy! Welcome! Welcome to Kabakirang Korea! May kambuyat na eh! Kabakiran na talaga po na eh! Bakras na eh! Dakit nga to! Dito na eh! Baba! Dalan! Kabakiran! Eh! Di kita po! Di kita pakpakawang mulak! Anemic! Maday! Maday! Dito na eh! Baba! Letos! Ito na eh! Kabakiran na talaga! Ito yung ko! Kat! Dapat ipakita kada kayo Hintay ta kabakiran! Dito na eh! Teligod dati kumpanya! Ano eh? Likod kumpanya namin eh. Pauna yung boyet. Pambantay. Kabakiran. Katimas na. May kati kabakiran. Kini. Basit lang aksaw uncle mga ante. Kita nyo Nay. Dito. Dayo apaw. Makita yun. Dito ante mga uncle. Deta. Kampusan to deta. Ito na itabon dita. Kastoy ti stel ti Korea ben. Urayan na yan nanalatan ti. Sangitap tabunan dato. Adamatay. Kasla ka datay. Dita nga dalat may isang sementeryo kumaya. Dito ikot urayan na deta ni. Kampusan to deta. Dito ti kumpanya amin eh. Makita yung mag. Talaga kabakiran eh. Pine tree. Tapos imas na maglakabay dito oy. Dito na eh. Dito oy. Kita na. Imas na. Ano dito yun? Nga pedo tali. Dito ada babuer na. Diyan eh. Kampus soldado diyan. Mana? Dito. Dito na eh. Diyan magkita yun. Diyan. Trakti military. Diyan eh. Dito. Dito trakti military. Kampus soldado dito, dito nga dababuer na. Tapos lumagnaka ulit dito yung manain. Kato ito kay ti Korea. Dito yung apo. Sementeryo man detan na eh. So nga kabakiran talaga tinakapanalay. Pauna eh. Abos tara ket ti bantay. Dapat sementeryo agkakanak nga raw. Paunay, welcome to Korea. Ano? Arkangel, mamati kayo. Matito yung kaw. So ano, kabruk kayo kakitain nyo na sa ati. Ano na, address na. Ang kaya, may papadakan niya.